Hadin saubenai Bakrines ke penrem ya ke PSG. Haga jingelekai ke bam menit leng bak shikol nau kalian Mbappe haswa benwai ke jingelekai ke PSG kelab penrem kela ya Krines. Kuman sepun kan mau ha kalai trik ubenai shipeu snam arjar arpawai ha ke dikit wa Krines kelab penrem ya ke PSG daar panon. Bat haga jingelekai ke bam menit kalong kebaya kait bahai ya ke gol ke bala tap lekong dau kalian Mbappe kala syakan tai lakanya ka badai ke offside. Ndrai ke gol ke bar haswa benwai ka jingelekai ke bala bu dau Lionel Messi leng bakan ni shikol ke PSG kelajop ya Krines banyai bat ya kerdan bakte do ha kame ya ken point. Haba pai shau Lionel Messi uluyo neutali ki assist ha ke di gidwan rengkat arko na ki khat sau di jingelekai bala dem. Bat layo bani medan shisen ha French Cup Henry lemyo tap goal bat sansen bat sankol ha ke Champions League. Haba pai ki jingelekai ha ke La Liga ke Sevilla kelab penrem ya ke Elche daar na not goal leng bak goal ke bala tap da popukom ha ke menit ke ban nyau peu bat Rafa Mir ha ke menit ban nyau sang kelebihan ya ke Sevilla ban yo kor ya ke lai point bapura na ga ni jingkun ban yai bat ya kerdan bar ha ke me ya ken point san peu point ya ke Arsenal South League jingelekai bala dem kat ba ya kerdan ban kong dang bat hi Real Madrid ke bayo san pulai point ya ke Arsenal League jingkun bala dem haba pai pat si jingelekai ha ke Indian Super League ke Hyderabad kelajop ya ke Bangalore FC daar lewei gol leng bak gol bat tep do Javier Hakimnit ke Bakan Riu bat Victor Hakimnit ke Palai Peu kelebihan ke Hyderabad banyai bat ya kerdan ke penengkong Hakimit ya ken point daar kundai point na ke Kan Riu tli jinglekai baladem Shikol ya ke Bangalore la tep do Sinistri Hakimnit ke Prapenyo Henry ke negi Shikol kampat biang ya ke Bangalore banjop ya ke Hyderabad Kejinglekai Shibinun Med hak Indian Super League ke edki mahan mekan kan yakun bersya ikan North East United Hagapor New Steng. Yang ini kejinglekai la adbaik in bau Geo TV Disney Hotstar bat Star Sport Network. Di perlok tangkine wanam klet banai like bat share sebagai perlok yang pi kublai shibona.